Abarikwetomboita n'abatura ba Mandera Market Sale hamwe na Lower Sale muri South Division Kakova kandi nibagira ngo ubutindo bwabo burikwatanisa za serezi buryo muringo muvi kandi nibuteganisa abantu abarikubukozesa. konka kinsasize kitiro muranga kine cyakozirwe abantu nabagwa muri izuba ije tukatwihamu umwana abakazi nabarabondu bazamaju ntutero muranga konka kine kibatugarukire government eyitu eyambarira site terabasize kureba nyuma umbantu eyibakutura bakabasa kutukurira imihanda yo kutinywanisa ukuruga Kakoba division Kakoba ward ukuzomura inyamicobora ward. Abaturano bagira ngo abebembezi batwire no babahikaho bito babaragana so kumaraho ikizibeki bito no bwa hati tine cyahindukireho etakasasironga nyingi negenda urabona n'amaziga yitayo kubantu wanasi wakole abantu abamu bagwamu n'amapiki kudusi bino bibaho biteka kwatibira bibyo bivunze tuenze kubanga ayitaho abantu piki zitako n'abantu ngaziwesa abana b'amasomero tindo tukaba bakabiza tusubizo mu bwo bururu bajyanwa bakurukorana bakubankora uruko bwahwiremo bagenda baburokwe when tubasaba uburu takashyikiza tukorote bitu ningase bashyikize baraganise itenka site tukakora guredance yatugine konko gwiro tubitakubasa kore ngudu injoro n'indi munonga mwe n'abantu mutugumisoriza. South Division inenguto zirukusya kilometers igana hamwe n'ubutindo burukurenga mu kaga bwo gukorwaho kandi ngo buriyo nubabutebekanisa waza gito bugudu nare nimpango muno kandi ubutindo timbwineje mu mutwe okucekanisa koka tine ubutindo byansi ya 20 mwe nore mukitaga empiya nyingi muno ortindo nkoru nangwa byaremere kugira ngo byayanga tubatekaho at least bakarukora temporary bakateka imiti y'abantu baburizo imiti ngeje y'amashanyarazi bakahakora je kunja munonga ngo arasisi munyano wanje wabere wangambire kandi twebeye na njya tumurestere ekintu cyakorwa okusisikara kwenguto hamwe n'entindezi bakwegamize njorero kugwa nyinje berevi Gashaka Paul turi amureba.